Ngithi mina kwenzakaleni sifikile le ntombazane. Yebo mnumzane. Ngikuthembisile mnumzane ukuthi iphepha lami ngizoliletha emva kwamahora amabili. Sanikunomuntu ongizonda ngalendlela yokuthi sengaze ngithumbe ngisho ukungithumba imbala. Umthembisile usisi wakho ukuthi uThixo ngeke azayi kuyobhala isivivinyo njengesipho kodwa uhlulekile. Sihle kubuye ngathi uyilimazile nje ekhanda. Kwenzekeni? Ma kunento enkulu abayenzile bahambe libothumba uThixo esikoleni sakhe ngoba lapho engafuna ukuthi ebhalise isivivinyo sakhe ma bamthumbake. Noma uba wenze lento leni bonke bazovela ukuthi bangobhala obobantu. Lungenze itepeta ingakafiki le phutha. Masikwase igodla nje ezoqhubeka isiphele sitelo Thixo. Koleka ngizokwenza isiqiniseko sokuthi usana kaye emaphoyiseni. Lalela ke ndoda ngiphinde ngikubone nje unika umbobo wakho kuThixo. Ngizoqeda inyanga ngawo. Thirdly ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesikhombisa ku Star Khanya kuphela.